for me mama aqua bashonko eba too much GH so meeting edinana ama owusana senada no me yeno no and sama trendy at say aje Ghana ye social media space nya apostle no no enamede ebesom de womu de no kre de sombo de hunyia se wo beti bi no no enamede esomni niti jipre niti ene emunsem according to 1992 constitution no afie 90 no Ghana ha ye to aba ewo empenifo eso atese wo mu edi efata se wo mu etna eye edwa so se amampeni no ye to wo so aba na do se fata pa no ye no edesi akonya no so sa so na afi 2020 no akoye atese ye twen nim se abato da no ebeso a ye nia e bakoto yaba ede ama de o se fata se wo bedi enim ekan na no ena tese Ghana ha se so no edu afi emu atese asofo dodo na wo mu afi ne mu no anase bibi ekoso wo oman ne mu a omo akonya atese de bi ada no omo pebre ede betu dwate na Ghana fo bia ebeti bi na atese neni akọ nyama ehom na no ena eye odifo bi aba bonte ede afa 2020 7 December election na ba no ewona nsem de betu dwane busofo ya hudri sempa atese wutiem ye na wuti ase ye pa de opache se afiwe se na ye nim no free independence se anase free da ye je republic to my to aba edi mampene nim se every 4 years bia ye to aba no wo kire se sa afiwe de ewiemu besesa ama se de nim no de dada no enko sa emfa emayen na me kanesa no prophet Randolph Randolph Odro Jebi nipa dodo na efre no eagle prophet wono ena sabre wode enkom hye efa 7 December 2020 abetu eja wose se na Ghana for yaye krado atsia campaign ahase o bebi obefe bia beti se we bonu nyum we so ye ne campaign wo no atese wo bia hye nim se 7 December no beso a obakodi live akoto na ba edema party a ko edono ya hye ne yie pa de ato no wo hu awiem no enko enfa ma yensa ne yepeno no wansha afiwei abato na nkase mukura no emmasom na ebusafo wo kire mu se yenim se abato afo bia de ewiem ye duduru especially te bre ne eben a wo na ehu na mewiem ase de mentim wase ebese ma no hu mesu some kind bi but afiwei de nde o se nya mentim wase ne nko a wo enye nipa hu a obenya nko a but ensuo bi beto a mata se agrada be paya fem no ene eye lightning na ebe strike no ene obi akono mpo se won shata de finifie empie kwa bontin go di light ento abane no ene be ma ensantraye no aba te 7 December na da afibia eye every 4 years bia no ye di light eto aba ema mpenifo no sa afi we de 7 December no sa ade we ya wa kire no ene besi atese besi nipa ho kwan a wo bia mpo enkoto aba na wo kire mu no ka di ko si so se edi ye de eba ebi mu se 50-50 betimesi ensi but no de ne de se no hu e wo wie mu anyakopon bie na nipa fe na tese se no kode any fact esiti atese wo bebi to okra otimi hu ade wo cheche no sana na mi eyi ade no esifa akire no na nunti o de to so se 90% ne nkomhye we ebebem na no na Ghana for etin sem no se edi for wo Ghana ha Ghana mu edi for aseme hia ebebo man ede mponso nkoso ene te se ye de bebe man mu de dabida de bia mu hu kata mo nchira akwanchira ebetima ma Ghana ye bedi ya sikapa ye je fi amano ne ade bia da o man ye hu te se sikapo de ye so de bia ye de ka ye no bi grand posika de nya bi ni ye so ye de hu ka te se da chema ye makra be chia so bi na no no de mu hu kan settle ma ye se ebe ni se ni afa ni se ansana sikamo ye betimi achia na tese ye nya ye fa hu de prekopa tese wo bia ha ye wo bia nkotu scan fo bia yan ka se betimi ahye ye ho e wo man mu enu de mu bi nka o na nso ene we besi na mo tese mu go hu na mo de strange ideas fearful ideas ede to ni petem na enu kwa na nyakopon e kan ede chema na ebi so ka se waka dia
and no aso to no say eye 90% eye asem we betime say na say prophet we ebetime abemudia and ye man benefit of the doubt ye training ne ye train said na eye 7th of December 2020 no ebeba so na eba so na ensidia ye bu ne chia ne edi su wo na ye dwa ne nsa ne ye dwa ne nan ne ye dwa ne ti ne tese be bia betime abone bi nanso so yo di fon kwa no wo de nyame edi e na abata ne ho no wo de aba abonte se nyame e ne yi kire no nko adea yenya ne sesi a ne ye fa ye ni eni ensem no echi ne busafo de ekika koyi se wo ye campaign de se we ni abre pepe ho people she wonsa ukokromoti se wo de koto aba on the 7th of December dia and there according to Eagle Prophet December 7th elections no emmaso enso den beto agrada be pai ebiem so no light and best strike nti we mu grapon wo pie fifi a obedwe hu mienu so wo a obako wo kwanwan yo wo akoshe onko ehyewu na sai se fata se onipa na wokoto abana ma no obewu amana ene na wo de utibe wo mu no pie no akoto bi na se wo hwe mu na we a uwa emwa yenka wa na no wa shedem aloke wo na say December 7th na battle no aye cancelled in the realms of the spirit ebusia for asepwe edeni ediche se na dan ye no updates di ebeba ho se obeye editing e won commission mu ansa na ebre no edu ana se ebre ni bedru na commission na bemu sambe mu so dia ene ebusia for Monya krado e wo tuma GH fide yiso ni ye de beso mo fefe boko nenti subscribe se won subscribe ya e bia mu so bomodia e follow yen e wo ye Instagram page at @TooMuchGH_. Nana ama owusa enimidin adwentwe bia fotodwa e wo tuma GH comment section that's na ye besan e de shapim makram Too much GH. We did that Japan. A break PM Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam I say love you. Fit any as anything. And your friends say mechanic. Zana prophet kumichacha. My sister me YouTube no. Baby I me should be am change here floor. And I'm about too much GH. Share. Na prophet kumichacha me so me share. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH Too Much GH mo ye too much na me so me ye amo fire Fit any as anything. And your friends say mechanic. Zana prophet kumichacha. My sister me YouTube no. Baby I me should be am change here floor. And I'm about Too Much GH. Share. Na prophet kumichacha me so me share.